yes na ati studio. Then there's a host then ati program by the Apasa. We have brother Alex Promonio no Korean ngonuk. The Korean name. If I soon getting. Ita sipwe agaba ibe betchen got. Amen. Fakupanga kitu kena. We betchen got. The way you are sabkiri so very. We betchen got very. Yeah. You memoratsi betul noratski kapasis pipi. Kusakam macen koboreka. Suhi ati fasuren yatik. Yatik in never there. Ati program getting. Sayadak Savachkot on Nang Fifidikitswanats program. Puen no Waravasarbaka Abubaka. With Neri Kotman Mipit Abuar Fifidigap Ferry 10 years Siatigar, Ikasis Siatigar Aben. Amen. Kiriso chapel, welcome to Kiriso chapel. You sipwe motorogay na ratski kapasis. Then ati prokrad gere kapasis nampai. Ibeta Apasa. Ike upotugar nun mifen ko. Upon Mary, it ate ran. We went what to our seizes, a beware of fancy, it ate ran. A capacis after Seri Kevin. Kiriso Kevin ran Kisujaway, Minatukis Layan up volume. Somewhere up. Okay. Kiriso Geffen Kapas. Last week we touched on your questions. Sia wesne answer Kapas last week. Ngasi wajensi we enniwri. Pogi then ese record nujen men. You see wajensi wajak turfiwan sepan. Era Meti kayu ati war ngun mifen. Yeah, we went we do our seasons we mara se fan ite terran. Pero arrive iwe me jambang kirigirin and Anserin ika peruan menat pugapit iyo sipwe ifa sipwe jok mar otkotora ames sipwe otkotora ru ewen puegot afen etawan onnen iwe ekewe wan porron re wachiri igar koton anno serir iwe mi bororo ko janang ra barito kuda arura ko arbas ko borro ra serir I patawa jok neneta werin nge esu iwe bo barira jok ausunan newin when esa pan newin ebokoro ebojak usun ansura ina aiwan iwe oruan siajak ifa Hebrew engon baru wakisinru eradiges pun sises nom periefijin ewe throne ikaiwe niren matan kiwe iwe sajak widi irete bue ebariwin esetuen ifa privately come to earth to entertain
each single person. Mm. Nge aja kuiti are buri new se farito. Amen. E buri riwinto iwaga fiki farifan. Mhm. E bu fiki farifan ren karan Mm. retiran. E ikasi se tipis iwe kiitsi sapkar. Mm. Iwe ekkewe tsak me tipis ira rapue erredi ekkewe fau. Pue rapu turita war meren saraben ewe saraben sises. Si wisi teberi non era fason ebuardo. Ebue empty no heaven. Mhm. Ebu bönnura. Joo. Iwe urusen kod sam kod nøyn tjonna. Iwe ariwe marauda eben tjonna ewe etori ewe peyas. Joo. Iwe sarabaraban osen otururakawe Sun fiu. sonfiu. Meibu. Iwe iramu ngira adamen Mm. tjonna. Meibu. Ebore i faika kod sam kod nøyn tjonna. Amen. Ngaro. Mare. Lai suwa fa pari eki rongara. Ewer. Kyo chonne. Meibu kretsik ni gere kyo chonne. Kyo sun fiu tururo. Ewer. Ma masaros pera Wow. Ina kod sam napsedi akkar. Kod nøyn napsedi akkar. Napseri chonne. Napsedi tjonna. Wow. Irapotai bu ekkar e farifan. Mm. Ebu sen kar. Mi baro rei wakisir apa tsebe geri egre era wakisir pugeri pru posisi saro nam neng. Ewe no puge so sabu egon me rueri. En sisi se opon ngeri ko chakke an ebora iwa rugu nerier. We bari wisse feri we blagir buri yar aran novia. Bari re oban novia. Era e bari usefan. Amen. E bari usefan. Ewer. Wen even afata. Efer afata bede bu ferri. Iwi irajak era fan sore bari usefan. Esa pani usefan doren are bueto pero fan. Tipsi. Esa par feffiti. Tiki wete. Ejak fareu. Gesi bue. Si ösugu. Begits medicine. Si pokura. Ren busin masats. Ewer. Parata eu sabun fisura. Si po kids medicine si pokura. Pues ina e puesto yo a puani farifan. Ina puta kids medicine si pokura pun John nam ebek rapuiti torian fetan na ebek. Medicine mas rebugura. Medicine mas rapukura. Para if I were ewe tesrori ka sapur ruer wakisin Ulmono. egon moru fisu. ngere egon me fisu. Medicine reponetere rebugura. Amen. Iwe kiriso chabu Kiriso gefen rerabu e kapaseis. me baro ren orua kapaseis. Seri Leo telepau. Kapaseis er met ipo ferri puri po toro naro wun kot. Met ipo ferri puri po marang. Era kapaseis iwe se era torog dan Paipel. Usun förför on moru irik. Usun ira wakisin Okay, förför sabun egon moru wakisiririk. Kan nirigei tibo kan kisei fason. Ipo neri ibi te apasa. Iwe muraro rugun o ais. Main met ipo ferri po patogeri kurabarang. Wakisiririk mei, iwe raperweri. Koborugu ewa sawo sisis. Iwe kobarai en meam favori. Amen. What what must I do? Iwe ebujak nugruk on Jesus.
weri nuguruk iwe kowe ifa kowe rapan ebu sugun iwe ebu pacher Kapas se ngerir masuan nari warwe iwe werin jak rabaptais. Amen. Wewen not ereban nugu wedi wasises. Parira nona fanso marawase mucha boran. Iwe burin baptisi ba fikto burin. Ira. Nge ifa sadun sagari bo maturu baru Mati sabufro wa. baru okisen ruegari okisen gomitu gari rueg. Kamut ngeri wo katsigis fasut mati sabun ruwaru wikisin egon metiu ngeri ruwe. Sadun. Rewe upo feinor rarabas medicin wan furifan o opo eburirro. Porre bori chon kia. Opo papatai ser fari dere wa sam ewara me ewagun mipin. Iwe opo afarafarer porre buane aso jisibat tots medicin minne waferan nuk ngeri kibi. Iwe uburan no friebi fanso medicin tori nesa pora furifa. Iwe wen bo rebue fedana rebue ewirirra rebue osugunner. Iwe muren rebue ifa we ngometu pan nesvani. Opo ewirirra porre bori chakkia opo papatai ser. Opo ewirirra porre bori chakkia nge ogisin rue. Ewe Rebori chon kia opo papatai ser fari dere wa sam me ora eogun mibin. Iwe opo afarafarer. Porre buane aso jisibet tots medicin. Minne waferan nuk ngeri gebi. Rebue asojisi met tots medicine. Met tots medicine. Amen. Men wafen adi Nuk ngeri. In other words, met tots waferai tigeri gebi. Rebue eburuta. Era. Nei baro rewe obusar tibis sebuchen mei rewe wakisin men not Paipel not puger Efesos. Efesos sabun ru. Mut geri eche bu chapan na geri. Efesos sabun ru. Wakisin fisu geri tiu. Aku bucakan neseri waru geri tiu reran wetchen ko tafen abarawa kebi pokiterebi nuku. Esa pokiterebi pusira achocho. Yor. Ngeserian ko weri fang. Pura sabore bere bue sigasiri. Yor. Iwe okisire gon irawe Christian walk. Ewe ifa förförret. Kisabutser pura nea. God each on förgits. Iwe noras tu förgen med Christ Jesus. God a förgits det. Ngeri eu marawen agagots. Amen. Ewe afen amonate possible för. Amen. Amen. Norach pachafagan, norach chufagan, norach etiwarong Jesus na marach. Norach ngeri Jesus marach. Norach chufagan. Iwe da siato diari karava. Amen. Irabota ifa ach eborueta ankoe enugoon. It's a chuen weightless. It's a chuen weightless. Not a burden anymore. Amen. Jesus er ifaiwe wato osomna bicho urubangor osei bi. Ira. Mariti god. Amen. Na kurupuchak sarikis kan anyway safari eki extra waro. Mamaratio par kifautri nutski namba. Iwe ebera rabas yari bara wase much prera nugu nasises. Murin araiti wasises iwe epobel bara wer enne asochis. Ngare enne asochis esap prera boy eri bara wase much. Nge pokitera fer eri bara wase much
Isa predan eri vara se much. Nge pokiten. Afen. Amen. Amen. You are rewe marawara nea sotis. Amen. Epo pari rapota sisa Apasa not John 14:15 ewe ikea punen mito gei non na paraberi kapasis. Ira. Kopue pori wete. Kapuruta eke anduk. Amen. 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 Iwe anom yesi anom wara maru virit pas nibu 18 minutes. Iwe ngeri viewers out there ge yearn mi ba fitikit warati live gere wa Facebook. Ikea pun me war abi Kapasis, not Paipel watching upon Erigits. You were a Wato go to comment down one note at Facebook live video. You gave upon a Kakurigits 190 phone number Oru Fisue, Oru Waru Tiu Zero, Oru Fisue, Oru Waru Tiu Zero. Let me just repeat that, not Force America 671-689-9990. That's 671-689-9990. Ira no charamba Wato go to Kakuri, Fair Sigisin, Obuan, and Yerikits Kapasi sitting up Paipel. Brother Alex, what's up, Sabora, but we took Ratspar Kapasis. Subway. Ik Kapasis number get meer te beveren, Puebor, ITH Fagan, Messias, God, me ewe ngun mifen. Erigu era Kapasis and Carol. Griso Carol then na itya Kapasis. Usun e Kapasis mi branjok fidi ewe me te beveren, Puebor Arivara was a much. Ira ifa Erigu si branjok ma awarangari ewe meren baptize. Ephesus saburu ogisin waru sadun eneri sevani. Ephesus saburu ogisin waru. Era reran wetchen God afen abarawakebi pogden abiriku. Esa pogden seriabi busin achocho nge serian God warifang. Ren en God chen ren an ajeruk agoruk era nuguruk era nuguruk ese pusire toaran pues nifagen God egoruk ngorukana nuguruk iwe ka ifaitan ka nugu wewen pues egoruk pues keboruku mi even iwe esa pren pusin aan verfur geren pusir haar verfur hier medicine betaalt mijak verdari di Jesus Christ Jesus Christ egerigit aan de gruk pusi bu ngeri pusi Jesus Christ pun nge esa prerats tufits bereran tufits Amen. sa prerats bereran Amen. irana adugu ifain it's central to biblical theology. Amen. Ononon. Ida center ren theology in the Bible ren sugunen God men non Bible. Pues anjak metas mejiran. Ngejak ngerigit pues ibu buban. Glorify me. Amen. Amen. Iwe awewe cekri ikapun but eporai relationship ngeri Jesus ikekot iwe amedarakia
Apasa ngerigits iwe epo putawan sipa kom rongo kapasan ni be. Ja. Met I pru sapu fide iwe na pukeri pru erage. Ngon me visu. That's it. Our faith comes by hearing. Usumeto ke menserity. Amen. Ara oras nukuruk poseri pusit sekian kota gang. Amen. Iwe may paro rei wigisin not Paipel I digiri apo so sapuragon me fisu wigisin urigat. Mut ngeri chak na pan nageri. Ja. So sapun egon me fisu wigisin urigat. Kapasen maravasen mut. Maybe iatsi eri veia varavasen mut efeitto veia. Iwe wigisire noro Kapasa rat sisire. Era wewe maravasen mut paravas reposire en. Ewe even chakot. Kotsam. Mi net or rapopan sire Jesus Christ. Kotsam Jesus. Ewe katirato. Amen. Iwe leseru karro korungeri irafen ru we karoi wike. Iwe fasun Jesus alone. Jesus alone. Era vi pusiror in him was life. May pusir book maraven no Jesus. Iwe era vera boyari relationship ngeri God sam ngun mi fen messages sipat tas peso meto kiere epoputa waran rogorong ewa kapasanim ike era vera sukun nageri meikera apuputa warawe nukurukren iwe rarwe watera werkuruk ewa ban sabuero me rogorong ewa kapasanim. So then the relationship one grow. Amen. Iwe mi ban nam non eiwin son sabun nilu ogse ngomeru. Ewi son sabun Nilu nibu ogse ngomeru. We yen we kisire kon meru era yen eworun ko tan nam ren marau apon nam ren. Nge yen eworun ko desen nam ren marau se much esepon nam ren. Amen. 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 Ifa. But uche ononon era. Bun era kapas nomren. Iwage wewen eboron nom netibom. Ebojok indwelling. Ebojok non nom ideiten fason. Ikaisen nom eseron nom rum. Iwe seor maraurum. Neighbor. Amen. So how does one, if I was to that ever see pura, if now you were at touch one sees sabat touch one, it will go some, yan na kusipu para ikistagari, sapusapure kapasa easier ren, ewe gun mifen. If I was to that ever see, yeah, our ren, ewe gun miferike, ewe relationship, nefirang yeri, para Holy Spirit. Men i den fanson medicin borde aregiak nge borde jo kukutta med en godt mojen med en godt egiak nge sibuje cheveri bun Jesus is it your nomret iwe an agang through the Holy Spirit. Amen. Agang non gurubin Amen. Irabota non son yrygat. Son yrygat sabun yrygat. Äriku sibure pam parata ifa usun pam ewakoe kapaseis. Satumu aneri. Son yrygat. Oh, sorry. Enrique Guerra when area Kapas. Sorry. So saprudigat wakisirigat. Rasisi saperweri. Ewer upa basaguru. Ese ora vere pue togri kurao munkot ikapue ese upsefen. Iwe Jesus is a chun nomrets. An nomasan. Iwe gerangan upsefen.
fysitävärengurpen. Usefänren spirit. Iorrekorik. Amen. Sibwa ifa. Awe we tuuraida nupun saa torjeda kapasis. Nge Najue ifa phone number. Ikabugang urorormo. Uabuja kapasis. Igabun en mi fitigiti. En mi was excited ren program sia tieti Februari gere. Iwe yen noiter phone number kategori ko boka ker gitsrera of kapasis. 671-689-9990 671-689-9990 Kia oru fisue oru waru tiu zero oru fisue oru waru tiu zero ira nurtura phone number ren pipisone kategori ko boka ker gits rera kapasis na Paipel. Oruan en mi tori ko comment down one nurtura video or Facebook or atara Facebook live video. Iwe ikapun sisapkura igere ahora kapasis nge nesor sakura iwe sia fakun pore pusipo entertaineri next week Thursday. Ikapu sikura ye we kids mi tori sipo achocho geri atsipo pon February. Iwe poreu keu kapasis. Surwaran nagari ge ifa. Ewer. Break. Iraru tira phone number. Ikavur enmi watchin kakar gitsra no kapasis. Buche parwao 7671-689-9990 671-689-9990. Achi program Paipel Apasa. Iteiten erueru seri kurak nibu nyeri kurak oru wesia life. One kuam. Fukunguri so jabun ngor kuraram 50 digits puri guys apurum iwe SAE puri dai a program. Erichik non god niachikichik. May war fan so non marabo kai kieki puyen mi rabotonga. In mi befi baraba som gachietium resechi wala fennuk. Puru wasu soruk iwe kai kieki bukara rabotonga. Igara rachek togyo kren tufichum ni esap rerar enneti togyo. Merip ka barabasa pu watching nap esechi woror naboti. Puru ang pagapang gagawin meter ngang mirawatanga. Well, I have good news for you. Karesia sabun nibu wagisregon meribu aporay tigerikits nge god a firiita non an ububut muen usavo uputig o akuri aubue agang ngeri yen miyo chea pun god a firukite.
kosap mut ngeri awu kiek. Epo ochunare tipom am kosap nukubon en even mikke firide merhen god. Well, welcome back to our final segment ren Paipel Apasa live with brother Alex. Kiri so tabur pusapa du first event not oruwe kiri rate stati fugri gere sipwe ifa new seferi atskia re kewe kapasis seri tia sure esepani frifin. Wepan nukuranip sefen goruk Alex. Nukuranip. Kiri so kesepachen Ike sipakapal poputari cek seferati tor heriatek. Jawer. Zoals kolke zouje kebue sapuan verfittigam. Fakun pananomren John Rogrohan abe program. Awe program. Kesebujen kebue gerigam perioram arke kabasis. Amen. Bue abu kaifagan. Amen. Sihat in Jesus Christus, Jesus Christ, so on. Amen. Amen. Iwe siya tori örigatin kapasis menorati program. Ovusara, wafle örigatin ye rueru. Rueru kapasis menorati program. Jewete kapasis apasa ara ifai kukun uitsian papadais ngeri even soling. Kukun uitsian papadais. Meren atrigo era. Kapasis we fito seri atrigo. Cristo jabur pui atrigo ren kapasis. Sipwe cheki kapasis menon rom sabun oru. Rom sabun oru. Sipwe kan akum anne buen epofat iae tobiga peruen at kapasis. Amen. Sipwe sineri buen Aron kotake separot. Amen. Rom saburu wakisir fite se obutewan. Irgat. Wakisir riget. Iwi bet wakisir riget apasa era ever ABB sirei pue nubuen siapa patais siachu fugan me crisis. Siapan papatais geras chu ngeri I noran webero. Amut. Ewer aira saporan na wakisir riget. Iwe sipwe nubuen sikan papatais egar met sikan furry. Si akom reme mamon papatais we sekarakom sugun. Murir ge busai tiwa bete we sia sukun nari we sia papatais. Iwe agageras papatais. Iwe si torong naro korik. Sise sprinkle. Sise jack utueta. Sise warediatu. Sop. Ewa rabas nupura toro naro korik iwe
mi yoreven net chan wisen papadaisi usuchuk sises arawa toro reson o chan papadais toro korik choratan iwe paipera pasage sises a to seri menaro korik we sises mi wesen kokoro toro korik murira kokoro urusen irisin naro korik iwe sibopan me wesin me immerse ga wesis me kokoro naro korik sa pan to seri korik sa me parorewe pan oruar example me non pugapin ren ewe reisip me Philip Mabel iwe reisip era iwe yen korik met apediei aibwe totiu ua moro amen ira amen iwe isi etirong naren korik sa mora motiu sa buata uen si motiu asisiratamet arts fitisises ne mero iwe sa mora rafaren men asisinatats peyasaro sa peyasero fitisises peyas iwe sa buata asisinatats fitisises ne marawta amen uen asisinatats mara sa non peyas beren siapata iwe ifa inara agang amen etsiapun esisinata poputan arts ketiwerong non wijapan iwe esapuewen nge ifa ika kesepepetais iwe kese ketiu pun en mi fatan ngeri ke buat ketiu awe rerewe son urugat sabun urugat sabun nibu son urugat sabun fisu asisinata ewe upsefan sadarira ritriga buat nari asisinata ewe upsefan ewe upsefan masawen en papatais pun papatais me upsefan iwe nunjak amen iwe en upsefan ebwe ettoseri ngurubin amen I ebawisen obusefari met non netipo iwe ikakarong usun betugera ikakarong aron kot ren afarfan Bible study. Awagutugut. Kausefan. Iwe wen bwe ifa ebwe fan jamang kabusefan iga ebwe fariu. Ese wani firivin. Ebwe fan jamang iga ebwe fariu. Iwe mwerin ka professori in water baptism. Sadri wa neri. So sabruriget, wagisin uriget ye fason sises merikitius raus. Iwe ranore purin afinore sises oirri rabai abai wasri puene masense ka fitto serikot. Ese ora barato ore pue förke varavan ka förri kapure sen nofrenko. Sises apururi ewer bab sagoruk. Ese ora ban epotogori kura ewabun kot ikapue ese upsefan. Negativus a eis na wagisi rueru. Ifausun ereben op upsefan esaptogori to seferi no nugen iran a upsefan. Wesisis apasagari ewer bab sagoruk pues aporeben epotogori toro narobun kot ikapue ese upsefan ren korik o ren ewagurubin. Wen upsefan porosveridan esap metats be jak simple. Esap metats of förri jak simple isidi. Iwe ifa an Marawisim arab en ebere upsefan we wen
esap churu butiren itarup sefer mori aru sumet terikiti useki eki nge erarup sefer wachek euchek symbol ren erogun mi fen agang namara ware warabas arabu kesiwin. Amen. Iwage ipuputa warera efa ngulupire angani non-Bible study nara farafat hiwe uenukan niga förupon kun ngeri sises hiwage ebwe arit eporangeri mujefen ara ibwe baptisren korik murin an accepteri ekwe för nu buen jag sefernan förupoi i nan ngasasi iwe ei wogudugut ei för ei fas ebwe kesiwin noen ekwe miden nemen ukan saari ei på förumman yes a chunfis ibwe fedangeri ei på torongnan water baptism. Iwaru wariwa torong nan water baptism wewen jak ready urusan ferifan. Pe ewer ngang wata warawurin Jesus. Amen. Amen. Isa tuan gawait meetabo igak ke ferngerie wata warawurin Jesus. Amen. Amen. Iwe iga ifa ika Jesus rapo vi öchea. Iwe mi öchea. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. No grupo tak saregis recap premiera kiera. Ferten karave kivikan mang. Ekikim. Wen even epakom eiersefen. Ira. Even amna ragabe förupon med hem gasagasan. Ewe kesiwin. Upsefen. Ewe eiersefen. We nubura fisewe eiersefen non marawara arabas. Iwe wurin arabas sepure buchen puerri geri arabas meirisin. Arabas chamog. Pur ikerei. Wa fagada barawe geri Christ. We pure fiti Christ non papatais. Amen. Amen. When kom happen ewe spirit. Oh yes. Insight. Yes. They were born of the spirit. Wherein born of the water. Born of the water. Nubura. Puebet, ngebe marawat arabas ike en ifa memme FCB fi conviction. Ebe fito serigun mi fere. Serigun mifen. Serigun mifen. Wiratun ang mi fera agang na marawat siya ekkesiwiri widatur or era siya rage born of the Holy Spirit. Yor. Iwe irapota si era upsefen. Pun mirafe ewe auputu. Amen. Ese chuen ewe viden nom. Ewe viden nom bes. Ara. Mariti god. Amen. Mariti god. Gamen sariro wo gisin ewe napuge rom sabun oru wo gisin urigatiwe. Kasi boceri bujagan neseferi. Yib fer neseri urigat ngeri nibu. Rewer ewe sirei porubuen siya papatai siya chufagan me Christ Jesus. Siya pon papatai srerats chugeri I noraru webero. Iwe rerats papatai siya fiti ne peyasiro. Par fiti noran mero purusunca Christ marawada seri mero ren marawaren nigere wasam paridatu sun tsipagi ewe maraw mife pogderats fiti Christ norarwe mero sibu bar fiti non arwe maraw sefen. Amen. Very good news. Amen. Very good news. Iwe mi yor sapu-sapurei Kapas ngu se pachero. Yeah. Nga tsevegeri. What about ewa wer war we rapiges? Chere si se webe par i rapiges.
Ewan esse papatais. Sa te kura nge sisa sa ererige kabofitiye I kēpun wari wisse fan non paradis. I kerei wa ororuk puren kabofitiye me non paradis. Ja. Nge patai tu fitirari barang nge esse papatais. Ewer, kirisau. Nga iba ifan eriwiri garuk. Pada apram edu zirari barau. Reran nuku. Nga ba warrera nuku. Amen. Apram se baptais. Amen. Mari ti God. Sipwe wesen mari ti God. Pa urusen nabager urusen John Old Testament. Rase baptais. Iga siafer ribwe irajak midden marau semuch. Iwe I peutura. Peutura kio. Wavet wa. Isa wira. Pun ewe born again of the Holy Spirit. That's what they have. Amen. Nubwe rarong ra born again. Amen. Iwe Jesus kebuja cheberi bun ki jarwastibis. Si babatais pue ebo fettibsit. Musura. Ebo musura. Nge Jesus babatais. Ewa. Patai babatais. Esi oratibis. Se oratibis. Iwe naman babatais faridom faridei. Amen. Eke sise ifa sise tawe egeri atsi babatais. Ewe John Wadirapagas Arab kada boro much marawan. Eor. Iwe ese or fansoran papatais. Para que non ifa oantedro men non pirek. Ese warorar fansor papatais. Yes. Que rapan no warar tet pet. Ese waror fansorar papatais. Iwe en Jesus ewe papatais farider. Mari ti God. Faridom faridei. Pun epwe or. Ar. Amen. Rasap ifa nariden. Rasap tipu warwarar tabro with Jesus. Amen. Pun afen amonna. Amen. Met touch medicine Jesus aferi. Fariden am kepwe. Torong non munyang. Ipu torong non munyang. Wow. Gai was set pusi parigiro. Amen. Uneti bi amer was chukren. Me te isi sa feri ferdi. Amen. Ja ferdi. We were seor ekis mo tot Jesus eri kitara. Ese wo kekis. Me was rorusa. Ese wo kekis. Eat medicine awesi. Mavet araba guarantee eri gegeri gitspo. You can have marawasamut. Ira bota ewo na niwin men nanet. No nerien mero. Niwin mera. Arwa mero. Muren urigat kriariwa maraw da sefe. Kesiri ira ots metats nuburiwa kapon na nagre na Paipel. Iwe meto Romans 6:23 iwe niwurin tibis mero. Iwe nuburiwa kan nagre era wakari mechi niri busin irisi. Itai rurun ngagubo mero. Ngesises awar wawisen area iwe mero. Iwe asises wage iwe mero arwe mero warwe rapiges. Nuburi wakar ikisakan changeri ba kattarachu iwe itayen meter bugarere. Mammarwe karakie ewe mera iwe check temporary pogde sises mi sire ewe bara se fennar gugun murirgetren. Because he knows that's why he took it. Itabe met mere mamman. Iwe nuborwa fito waxi sire usumet Paipel Apasa. We were mera warwe krapiges es up to give temporary was sire real. Ida ewe second judgment. It's up second judgment me. White throne judgment. In
næsabun førifan. En sipwe men førifan på førsefan. Ida en jok mittibis. Ewe mera fotafot. Ida. Og rabujak marauta bugur marraban nivriti. Ewe. Irara mero eri. Wow. Esap ensi eri ifa iei. Isibero bor marauta. Wa afen no fots. Ma vet kun awara renkoti tongeri kitua. Amen. Aron narun nubus jauset tigir ngeri Kapas. Sausse keräkkyrä kun aron narun tong. God mi barngeri kiston nöru Jesus Christ. We atunom irapwe rugeriget nussur mirit. Sadiri saban teriokara. Kapasis. Iwe en kapasis nambaribu metsakov senin Jews me Gentiles. Iwe men sen god non så bøyden. Esekke kisewa. Esewar. Buen gits arabas, gits his creation. He is the creator. Amen. Iwe irabota gits made sin neraja. Gits tuk known. Amen. Gits sipwap uata ke label watch. Jesus Gentiles. Reverika rejuk. Nge menon mesan ese kegis. Iwe sipwe fetari di Rom. Rom sabun yrgat okisen tiu ngerigon maru. We Rom sabun yrgat okisen tiu ngerigon meru iwe Apasa. On maru. Egon maru. Iwe fosun kits chochus siaburin napsereke wachon Gentiles. Wafir parada pweke wachon Jews meke wachon Gentiles rajak nanero. Ich merisin ra non fenne verientibis. Usunchuke eupuke birapasa ese or arabas mipung. Ese or arabas miti pacem ese or mi bin ngerikot. Ich merisin ra kuserikot. Ich merisin ra fen maniro. Ese or reben aferivin nebibung. Kapas mi uren kapas chefera. Kapas mingau ato useri wajan moger. O kapasen orwukus usunchuk poison seri tunnawer. Arafan mijak uren attek. Rabutirne fiyengawa bennior arabas. Rabor rafitikoko me fiyengaw egis merisin rafin noye. Eseor. Sijak creator, sijak creation. Iwe a creator. Iwe siban jantibis irajak. Amen. Jantibis jak rajak mojen ferid netiber eseor. Amen. Kiriso. Wewen nye ike pura puira iwe en kode we firir ko char Israel iwe itager ime firir pura puraun esa passeri ika God special people. Re ifa re special jug pues re eu itausunge arvas non era fanson re non girigin irmi wengau iwe kot e basire pues ifa pues irreboban anne asochisi robatoria robo soterira anne asochisi ikan nena ua atraboses ikan nanenja seri ifa eufabri ngeri fitemirion irajak irafat met efiri Israelren nge gits medicin nøn godt. Amen. Irapota poputan Noah.
Iwe Abram. Abram. Iwe esap Resus esap Reisrael. Ekowe. Iwe Amen. mi baror sadurire anari son saburari Meywor euporausera ifa reganra o irage anchal susera ika anchal Israel ioge met ua kurai met ua sirei pun ika kepo torong nan munang kepo char Israel ika kepo torong nan munang kepo Resus ese or even esap Resus pun saturi boren nani So sabu ruari wakisin iret metue we my brother so raberati desaf torone mesekerati fin so gerege pura usa ngor pokterafin torre te kurok no te time is a permittirigit because was just hold on to a thought you were non next week Thursday si papon entertain it is a ferry ibu jag odorawe go sabutin en re sus esap who is born physical but one who is born spiritual. Mariti God. Amen. We kiriso chapur ai we war sabrar prats tieti fagri gerei आज कापुङ माच तोङेर गे बिसौरेङ किरिसो पर राबि फान्सोन मे फितिगिच नराचे प्रोक्रा बिगेरे न पाइपर आपसा ओसे बचे पचचेबेरी पर नेक्स्ट वीक थर्सडे सिवबान निवरी दिसेफेन प्रास्टिए चिफगन नट पाइपेन किरिसो चापुर सिवा बच्चु फगन होरे पनन You're listening to KICH 630 AM Aganya Guam. Met en misiri pue paipen apasa pue arabas tibis nupun repagurakot repacek fakun mero. Exodus sapuridik merigat wakisin egon maru ngeri rue apasa. Murin Moses aureri. Kosabochen kopo kurageri nigom. Iwe go taureri. Ipa awora aikiregi rets pue epa ko mom. Ipa pore sire feri mom. Itewe sawon mira parap. Iwe upo webers ngeri ye wabocheri webers ngeri. Upo pore ari tong ngeri ye wabocheri ari tong ngeri. Ngekosap togeri kura won mesi. Pun esap or even epo barau. Ike epokura wan mesi. Hi prusan pur egon meru kisi ruebetiu abara fatagir gits. Purats kot aweswesen eke mi fakure feyengau. Nar Kapas merga ewo kisira apasa narawe New King James Version. For our God is a consuming fire, wherein kot even eke mi togoria pokerara mettats ike ferawarara mettats. Iwo geri arabas mitibis. Nubos sepoe kura ewan nigen god. Sipocek fakun kita terra. Iwe, ike apavior ampon kapasis pena paipet. Ika wache pusimo pararisuk. Kategori ko par kerkits one nesi phone number. Oru fisu e, oru waru tiu cerro. Oru fisu e, oru waru tiu be tiu cerro. Kerkits pusimo kategori pararis fagan. Ren awara kapasis menon paiben. Mati sapurruaru wekisirruaru. Sises aperuari. Amak narko tarropobipin. Arabas resap marag ren mogocek. Parabaray ren ititen kapasengkot apasa.
Fokkun uitsi sipwe nykyvet miiwesewesen magnot Paipel iken non ekko tarpo viipin. Nampai sipwe wesewesen araga mokutukut wamet kitsmikura non Paipel. Iyei program Paipel Apasa. Program si araga wan met mimmak non Paipel. Fitikits nara sipwe sapuero me käffögen met Paipel Apasa. Igu panne pogen nipse färäbi, kedissogeri koot pues Japan tuföger narati fansoon paipostati. Iatsue program Paipel Apasa, nesen nampa ego mettiu, ego nifagen marai esemmut. Tiats narati studio, pui Maverick, ne pogen nim. Ne pogen ni pui vame passari ei borfi fitikis narati paipostati ideite puirge. Kaffe Kapasen koot. Panne pogen ni mieri kits meeri sirier vi borfi fitiati Bible study nari fassoon. Kirisso. Igu sipore iatek. Kirisso sebem koot mira parap nonak ren apatu burukem nari fansoon. Kirisso re parap fangirike vega sakase marawe pacekun. Wapatigor ko pasapuera be fifitikem fangirike bam mirrit metipetsem noritom sises iwa iatek haven. Amen. Nampa kon mettiu eweri fagen marawe semmuch. Ita bu yer sap much lari marawe semmuch. Eor. Fakkungang mesik be papa e much lari marawe semmuch. Nampai kapasis met kota pasagerir atameif. Nia puputea no Genesis sapurru uekisin egon mefisu. Genesis sapurru uekisin egon mefisu. Kota erir ngeko sap moge seri uan ewe iran seri biyot obingau. Punnatse kewe ran kapoboge kapobutir mero. Yei ewe anu kota ngeri atameif verder ewe ire non keru kara berewe tenipi. Rekia pura oci ewe förewe ire ika ratapa nara fanso repocek fokkun mero. Ika wuttir me vero. Kapasis namparu metewe setan air. Na potsek rapuket Genesis len paraserata meif Genesis sapun uriget. Genesis sapuni aturen kota förreng me förfan. Me masona medicine. Vi etto geri Genesis sapurru. Wa Genesis sapurru uriget yeyo fanson Eve a churi ewe setan. Anna wara weikre we yewe setan aireri ewe fefin. Rewe serre beri Genesis sapun uriget wakisi rueru na wakisi rueru erre. Ewe serre beri aireri ewe fefin. Esepun kosap mero. Yeyo wakin setan ereri if. Kosap mero. E kote ereri nge repocek mero. Nesen nampa uriget. Meteo buen meteo marai. Mete koru metats kota äijän non äijäde förri buen ade pokasagas. Arrabasoro. Arrabasoro. Okei. Erre met marag. Genesis sapurru aporai tigeri kitu suren kota kerer förri
arabas. Genesis sabun ruwe kisi fisu. Rekod ewa sabun agi och pun. Owa förade ewa mwen siri. Iwe au sarun narpotun ewa gasagasen marang. Iwe ewa wen abubute me barang. Me je rubet tatskoti ebe för jarabas. Nampai pun yo chufugan niyo puri wara baraba ewe mwen ge warabas. Iwe buriri wa nupura wesme arabaraba ewe warabas. Iwa ngasagasorung non po dure wa mwen ge warabas. Iwe mutir ewa pun ge warabara bere warabas. Awiri dia berarabas bi barang. Iwe kiki rubet tatskoti me för jarabas pun iwe arwe gasagasen marang. Kapasis namparuaru. Mete overo. Met mero. Mero Paipel awe gerikits pun ni uri tipis. Ni uri tipis mero. Rom sabun uriget wakisi rööbe uriget. Paren näri rom sabun oru wakisi rööbe uriget. Ara pana puke köripin saburi puke fenk moru wakisi rööru apare te gerikits. Nupuen raavero raari uriti pun. Non tsekewa ren arkioka kot meirisi raapon morro. Körpis sabun ipuku rööru wakisin röövettiu geri irik apara fatageri kits. Nupukka kun serir raaru wakkus. Nupukka agi yomgasagas serir raavero orari wil seferi dia wapur raapu seri. Nupukka ngeri ngasagas raafisite. Kangeri furifan marau mife. Iwe mehte kewa kisi racakai tigeri kits. Puna puna vera mero. Iwari wiriti bete kewa kota för serir. Ewa iri saari wiriti pun. Ari wiriti sefer pun moro wori kewa iye a för serir.